Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Amina mwalimu. Tunatamani kujua leo, siku ya leo kulikuwa na nini, na tunatamani utupe shuhuda kidogo kupitia siku ya leo. Na tunatamani kukutambua wewe. Kwanza namshukuru Mungu, kwa jina naitwa Joel Edison Kayera, pia ndio mchungaji wa watoto mahali hapa. Namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu kutupa nafasi siku ya leo kwa ajili ya ibada nzuri ya sikukuu ya watoto kwa ajili ya kumtia moyo mchungaji. Nachomshukuru Mungu ni kwamba tumeona wageni wakiwa wengi wakifurahi kwa ajili ya ibada hii. Ibada imekuwa na matokeo mazuri, imekuwa ni ibada yenye furaha. Zaidi tumeweza kujifunza somo zuri la malezi ya watoto. Tumeona faida ya kujifunza masomo ya walezi wa watoto na tumejifunza vitu vingi sana. Tumefurahi kuwa na wageni wengi. Alafu pia wageni wamefurahi na wamekula na wamekunywa. Cha kumshukuru sana Mungu, tumeona wageni wa mbalimbali na wameweza kutubariki sana. Tumeona matokeo mazuri kwa watoto wetu, jinsi walivyojifunza na wameweza kushika vizuri, na pia tunamuomba Mungu sana kwamba aendelee kututia nguvu kwa ajili ya hii kazi. Hii kazi inahitaji moyo, pia inahitaji kujitoa. Tumeona watu wakijitoa na kufanya kazi zao na kuacha kazi zao na kuja kutusikiliza sisi watoto, na tunamshukuru mchungaji wetu Godwin Mwambamba kwa kuturuhusu kufanya ibada kwa uaminifu, na tunasema asante sana na Mungu awabariki watu wote. Amina. Tunatamani kupajua mahali hapa ni wapi? Mahali hapa ni TAG New Hope, maeneo ya Tarafani, mkabala na jengo la Mwamposa. Tunawakaribisha watu wote mahali hapa TAG New Hope, tunawakaribisha sana watu wote kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Barikiwe sana mwalimu. Tunashukuru kwa siku ya leo. Kwa kweli mimi kwa upande wangu nimefurahi na nimekula, nimeshiba, nimekunywa, nimeenjoy. Mungu awabariki sana mwalimu. Amina, amina. Amina, asante. Na Mungu awabariki sana. Asante.